TakeTones.com. U ponedjeljak počinje nastava. Počinje početak kraja školske godine samo za neke učenike razredne nastave. Ako su ostvareni uvjeti da se u školu može ići i ako je sigurna nastava, zašto u školu ne idu svi učenici? Zašto nije donesena odluka da u školu krenu svi? U ovoj školskoj godini veliki teret podnosi obrazovanje u Hrvatskoj. Neodlučnošću ministarstva i ministrice da stane na kraj ovom eksperimentu koji se od prvog dana pokazao kao škola za život, ali moramo priznati, škola za život u Hrvatskoj je samo škola da naši učenici nauče da nije važno znanje, nego politika i izbor.